गिबियावनो नोंथांमोननिसिम मिडियानिसिम जोङो दिनै जों गासैबो मिथिगौ 5 जुन बुहुमनां आबहावा सान जायखौ नैबे बुहुमनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै जोङो दिनै नैबे तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गपिनाथ बरदलै हायार सेकेन्डारि स्कुल नैबे गुवाबारि होननाय जायगायाव गयबारि बेवहाय जोङो कुमरिघाटा रेन्ज आरो जोंनि तामुलपुर रेन्जजों मोननैजों जों जहाय बेहाय जोङो दिनैनि जि आबहावा सान जों बेखौ फालिदों बे स्कुलजों लोगो नांनानै जोंजों लोगोसे दंफायो मा होनो सायपात्रि फाउन्डेसन होननाय NGO आरो लोगोसे अरण्यक बिथांमोनाबो जोंजों दंफायो जा हक आं बेखौनो फोरमायनो लुबैदों नैबे दिनै जा आबहावा सान नैबे आबहावा सानखौ जों दिनै मानो फालिनो गोनां जाबाय थाखो बा माबोरै बुहुमनां आबहावा सान होननानै माने बुंनो गोनां जाखो फालिनो गोनां फोरमायनो गोनां जाखो बेनि जाहोना जाहैबाय मा नोंथांमोना मिथिखागौ दिनै जोंनि आबहावाया गुबुंलेनिफ्राय गुबुंले जालांगासिनो दङ दिनै बिफां लाइफां धंस जालांगासिनो दङ गोबां इन्डास्ट्रि जानायजों लोगोसेनो दिनै गोबां धंस जालांगासिनो दङ गोबां कार्बन बेनिफ्राय ओंखारनानै माने मानसिफोरखौ माने गोबां नोरजिया खालामगासिनो दङ जों माने मोजाङै गोग्गो जों आबहावा बार लानो हायाखै जों अक्सिजेन मोजां लानो हायाखै जों बेफोरनि जाहोनाव इयुनहालागै जे जोंनि जि बुहुमा जोबोद गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांगासिनो दङ बेखौ नोजोर होनानै बिथां गेदेमा मोना माने नैबे 5 जुनखौ आबहावा सान फालिनांगौ होनना डिक्लेयार होनो गोनां बाध्य जादों जा हक बेखायनो जोङो जोंनि इयुन फैबाय थानाय जेनेरेसनखौ नोजोर होनानै इयुननि मोजांखौ नोजोर होनानै जोङो नैबे आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै जों गोबां बिफां लाइफां जों गायनाय बेबस्था खालामबाय थादों बेनि अनगायैबो जों गुबुन गुबुन सानफोरावबो जोंनि आबहावाखौ जों खुस्थ लाखिनो थाखाय मोजां परिबेस लाखिनो थाखाय जों बिफां लाइफांखौ गायनाय हाबाफारिखौ जोङो तामुलपुर रेन्जआ लालांगासिनो दङ दिनै जोङो गिबियावनो बेजों लोब्बा लाखिनानै जोङो गथ'फोरनि गेजेराव क्लास 6 to क्लास 8 सिम जोङो कुइज कम्पिटिसन फाथिदों मेनलि इनभायरनमेन्टनि सायावनो आरो बेनि उनाव क्लास 9 निफ्राय 12 सिम कुइज कम्पिटिसन फाथिदों आरो बेनिफ्राय जों बिफां गायदों बेनिफ्राय दा सावरायमा मेल बा एवारनेस सांग्रांथि मेल जायखौ बुङो जों गथ'फोरनि सिगाङाव बेखौ जोङो होदों आरो सांग्रांथि मेल होदों थेंक इउ আমি ইয়ালৈ আহিছিলোঁ গুৱাবাৰী হাইস্কুলত ইয়াতে পৰিৱেশৰ ওপৰত এখন মিটিং হৈছিলে আৰু আমি গছপুলি ইয়াত ৰোপণ কৰিছোঁ আজি মই এই পৰিৱেশ দিৱসত সকলোকে বিশ্ববাসীলৈ মই আজি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি মই ভাবোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি প্ৰগ্ৰেমবিলাক আমি সজাগতা সভাবিলাক কৰি থাকোঁ তেনেহ'লে ডেফিনেটলি আমাৰ যিবিলাক নতুন প্ৰজন্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিখিনি পৰিৱেশৰ ওপৰত জ্ঞান সেইখিনি ডেফিনেটলি বাঢ়িব আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে একচুৱেলি নতুন সমাজ এখন গঢ়িব লাগিব এতিয়া কাৰণ যিহেতু এই অঞ্চলত বহুতখিনি আগতেই পৰিৱেশ খুব বেয়া ধৰণে এফেক্ট হৈছে তো মই ভাবোঁ যে এনেকুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যদি সজাগতা সভাবিলাক আমি পাতি থাকোঁ তেনেহ'লে ডেফিনেটলি আগলৈ তেওঁলোকে পৰিৱেশ ৰক্ষা কৰিব বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস 5 জুনত বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰা হয় কিন্তু তাৰ পিছতে মানুহে পাহৰি যায় গছ গছনি কাটি বা জীৱ জন্তু থকা ঠাইবিলাকত এতিয়া আমি দেখিব পাইছোঁ অবাধ বনভোজস্থলী স্থাপন কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত বন বিভাগে কেনেদৰে হয় এইটো আগৰ পৰাই আগতে চলি আছিলে হয় মই এতিয়াও মাজে মাজে চলি আছে কিন্তু সেই তুলনাত আগৰ যিটো তুলনা আপোনালোকেও জানে যে এই আগৰ তুলনাত এতিয়া বহুতখিনি কমিছে বহুতখিনি সজাগ হৈছে মানুহখিনি আৰু আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰাও এতিয়া আমি বহুতখিনি যিখিনি পৰিৱেশ ৰক্ষাৰ্থে আমি কাম কৰিব লাগে বা এভিকশ্যনৰ নিচিনা কাম কৰি আছোঁ এতিয়া এভিকশ্যন যিহেতু আমাৰ ইলেকশ্যন চলি আছে ইলেকশ্যন MCC মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট চলি আছে তাৰপিছতে আমাক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আহিছে যে তাৰপিছতে আমি এই যিখিনি এনক্ৰ'চমেণ্ট হৈ আছে সেইখিনি আমি এভিকশ্যন কৰিম ঠিক আছে থেংক ইউ